teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ding, 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 tap, 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 ding, ding, tap, 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 tap. BBUS. Teman-teman, ini juga mau main gambar-gambar. Gambar-gambar di Bini Bab Bini. Cila mau gambar yang mana? Yang ini. Oke, burung beo. Tuh. Yang warna apa, Cila? Warna apa ya? Warna ungu. Ungu, oke. Warna ungunya bandrek. Ikut lingkaran. Gambar. Oke. Gambar. Ya. Mama? Bagus sih kan? Warna apa? Warna black. Oke. Warna black, teman. Warna-warni. Boleh? Nggak apa-apa ya, gitu ya. Warna apa nih? Black? Enggak, warna red. Red, oke. Mama? Mama? Nggak apa-apa. Acim. Ini gambar apa? Warna apa? Gambar pink. Warna pink. Ya. Lagi, ini warna pink juga atau warna apa? Warna brown. Warna brown. Belum. Apa? Iya. Mama? Sama warna apa? Warna Yellow? Blue. Belum. Oke, iya. Perutnya warna apa? Warna Purple? warna Yellow? ya. Yellow. Iya. Lucu. Iya, sayapnya warna Green. warna green. Wah, warna-warni, teman. Apa? Salah. Kenapa lagi? Sayapnya warna green juga. Dua warna green ya. Sayapnya gitu. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Cila masih belajar. Gede banget. Aduh. Ya. Kecil kakinya. Kakinya lucu. Mama? Satu lagi kakinya. Tuh. Ya. Mama? Selesai. Hey. Mama, pegang sama Cila. Cila pegang mana? Pegang red. Yang blue. Ya. Cila joget. Ini? Ya. Itu musiknya berbeda. Ya. Nih? Lucu ya? Nih? Nyanyi. Papa.
kita gambar yang lain ya. Bye bye. Bye bye burung beo. Salah. Kita gambar apa lagi, Cila? Gambar. Ini nggak bisa, ada kuncinya. Cuman 3 aja. Kumbang atau? Kuda. Ini bukan, ini kuda nih. Kuda nih. Hippo. Kayaknya hippo. Cobain. Gambarnya warna apa? Warna black. Oke. Kamu cobain. Lucu besar banget, lihat. Apa? Warna red. Oh, warna. Cila. Wow. Iya. Aduh, sakit. Ini warna apa, Cila? Warna pink. Yellow aja ya. Ini sama Sama kayak siapa? Kajra. Kayak mulutnya sama Sama kayak siapa? Kajra. Hahaha, lucu besar. Ada. Kupingnya warna apa, Cila? Itu warna green. Cila. Au. Aduh, teman-teman lihat nih ya, Cila. Coba. Bagus banget. Warna apa ya? Warna black. Oh my god, Cila. Ya ampun. Ini warna. Aduh, Cila lihat kakinya jelek. Itu mau sih. Kakinya jelek, Cila. Mama? Nah, selesai. Oh, belum ekornya. Brown. Ada. Wow, Mama? lucu. Apa dua lah? Nggak ada. Wih. Wow. Yeah. Aduh. Mama. Waduh. Waduh. Bisa ada. Lucu banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu Acila menggambar mini bambininya ya. Jangan lupa, Acila lagi minum susu, teman. Jangan lupa Like. Subscribe. Bye bye to you. bye.